nta kibazo. Muraho neza. Murakoze. Umutima mwiza. Witwa nde musore? Witwa Kamali. Nanjye nitwa Nikora. Kama ufite akazi se? Nta kazi mfite. Umunsi niwe w'amahirwe. Iminsi yarakomeye. Ikika ikarita yanjye uzampamagare ejo nkubonere akazi. Mfite akazi. General manager se wabishobora? Uzampamagare rero. Ibihe byiza murakoze. Meze neza Mori. Mr. Kamali wabuze. Ariko kumbona tasha meze neza. Sawa. Ize bon. Biragenda? Biragenda. Ariko kumbona. Ariko shaka Kamali usigaye kwirya. Yes. Buramba narumiwe. Buriya sinkipfa kuvugana n'abantu b'abashomeri. Mu bintu byose sinkipfa kuvugana n'abantu b'abashomeri. Kwezi kumubanya akazi rero utangiye. Kiruta amasaha 12 abura mu mite mpinduka manager. Mbe manager. Simva mbese kwiharika. Oya mukomeze museke. Misi iri imbere muraje mubone ntagendi kuza muri kakantu. Icyo nzi cyo kusundi kuvugana ikinama. Ndi kuvugana n'abashomeri. Ako se ko numva uri kuduhavye bite? No. Ntabwo nkiri Kamali wa wundi. Kwa general manager. Uzatwemeze nyine. Sundi ndi kuvugana ikinamwe bashomeri. Aha. Reka ngendere. Twigendere. General manager. Peter Sha. Mr. Kamali. Niyo. Ongera uvuga ku kazina rye. Mr. Kamali. Mr. Nde? Kamali. Miss Masaha. Sasa musanga. Mu masaha atagera mu masaha nk'icumi gutyo. Arabahaye iki rero mwibwire. Urabunyita manager. Manager Mr. Kamali. General manager. Kamali. Byagenze bite? Oye, harya nta kazi urabona? Nta kazi ndabona Kamali. Ndaguha kahe. Kamali Mr. Kamali atari bya bindi byawe. Kamali n'ujya uvuga Kamali, ujya uvuga Kamali w'agafaranga. Mr. Kamali w'agafaranga. Icara. Turebe ko no kunyumvira bizajya biba bimwe. Yego Mr. Kamali. Ejo uzampamagare. Wakazi. Mr. Kamali rero. Ejo uzampamagare. Sangahe. Kanove saa 4 saa 6 uzampamagare. Sasta. Zaguha akazi. Mr. Kamali. Zaguha. Atari bya bindi byawe. Zaguha akazi ngiye. Ushomeri mvuyemo. Aho Mr. Kamali. Wintinza we nabikubwiye. Nari Mr. Kamali. Sawa. Subiramo iryo zina. Mr. Kamali. General manager. General manager Mr. Kamali. Mr. Kamali. Nta kibazo ko nzaguhamagara. Sawa. Ibe izi saha umuntu ataraza ku kazi. Yakoza kuko narumiwe. Mabusha. Ariko kama ubizi saha n'isubize mu kazi ko mbwira izi saha. Reba handa amasaha yesukuje mu kazi izi saha. Izi saha ubwo reka nkubwire ikintu gikomeye cyane. Aha mbwira. Bana konsa. Nta mpamvu yo kwambara bya bishaka binini cyane. Urumva? Izi saha nizo naje kukubwira ngo kwirirwa nunamye hano nkubura ubigumane. Urumva? Ubigumane ubu ugiye kuba general manager. Reba ubwo mbwira ibyo ugiye gukora. Ejo tuzahora ntabwo costume n'imodoka V8 nzego hano nzajya nk'uwa ndahita mashyira inzu kugira ngo se ujye usohoka mbere niyo bw'izahita mbimura udakoze n'abandi bakora niba udakeneye akazi
ninjye waruje kugusezera ngo ugumane boro zawe. Okay, boro zawe izanjye akazigumane urugendo rwiza musore. Sawa nanjye. Ugiye. Tuzahura muri Vuiti. Bese barazikopa. Ntabwo bazikopa ngaho urugendo. Jyewe manager. Ngajye nira manager we urugendo rwiza. Karibu. Niriwe neza. Yego. Amazina yanjye yitwa Kamali. Yego Kamali, twafashe iki? Urumva boss wanjye yari yambwiye ngo nzaze hano mu makazi. Akazi? Yego. Ahantu urahazi se? Urumva nahuye na Nikora ahita ambwira ngo nzazamo akazi ka general manager. Nikora se ugira ngo hari umuntu tugira umukozi witwa Nikora? Mwahuriye he? Mwahuriye he? Hariya hepfo muri downtown. Ahantu rero ntabwo ari muri company, ni mu bitaro bifasha abantu bafite ikibazo cyo mu mutwe. Ni mu bitaro bifasha abantu bafite ikibazo cyo mu mutwe. Uwo Nikora rero nanone mu bitaro by'abarwayi mu mutwe. Uwo Nikora rero ni umwe mu barwayi bacu, ejo yari yacitse acikana ikarita ya company, arwaye ibintu byo kugenda yemera abantu akazi adafite. Ni umwe mu barwayi bo mu mutwe. ngo ni mu biki? Mu bitaro by'abarwayi bo mu mutwe. Ahubwo se ubwo ntiwigeze ubibona ko winjira hano? Kubera okay. Ahubwo se nta kibazo ufite, siba wari waje kwivuza? Oya ndi muzima nta kibazo, ahubwo urumva ubwo nyine yari yambwiye ngo nzaze kureba ako muri kumbeshya. Sinikora ushaka? Nikora nshaka. Najyaga rero ngo testing ndebe ko nta kibazo cyo mu mutwe ufite, reka ngo uhamagare umuntu aze akurangireho Nikora. Okay. Ariko wambwiye ngo hano ni mu barwayi. Oya humura, ntabwo ari mu barwayi mu mutwe. Najyaga ndebe ko nimba ko utari uwo mu mutwe nawe. Mugabo uri kumbeshya. Humura, reka ngo uhamagare umuntu aza akugezeho. Ntugiye kubona akazi se? Johnny. Yego. Wazamo agu umuntu uyobora ahantu. Sawa. Ngwino. Yes boss. Uyu muhungu mujyane muri room 250, umushahara muri bamwe bandika ku nshinga 15 ku munsi. Humura kabisa. Nabyo biranze. Umwandikira ibishinga 15 ku munsi. Mushyire muri ba bandi baterwa 15 umunsi, byose ibyo byakora. Tumushyire muri ba bandi baterwa 15 ku munsi. Mushyire mu cyuma cya 200 muri ba bandi baterwa ku munsi. Ishinga. Ushaka Nikora?